Ki te whei au ki Te Ao Mārama. Kai Whīti a Whatitiri te wake I te hui Motu a Kiwa a te Pirimia me nā karere o te wā. There's one area where I think the world would welcome some healthy competition between New Zealand and Australia, and I imagine that would be our climate action. Ko te poroporoaki whakamutunga o Te Arawa kia Lady Kuia Morrison atu I te marae o Te Papaiōuru. Ka whakawhiti atu ki te whanganui a tara mo te tukinga I waenga I nā Ōpango Māori me Airani, me te torotoro I nā rautaki a te wepu whutipōro Māori mo te kapa Māori. We want to reimagine Māori rugby, and that's what we're here to do today. Kei nā kākātara hae o te Motu whānui rarau mai ki Te Ao Mārama. Ko te rā tuatahi tēnei o te rūnana o nā whenua o te Whanganui a Kiwa, ka re he kaupapa I tuatu I te āhuarangi mō nā ūpoko o nā Motu a Kiwa. Kei reira hoki tā mātou karere tōrangapū a Whatitiri te wake. E whatikatahi anō te Pirimia ka kōrero ki te ao pāpāho, hea hatāna? Tēnā koe e pēa tautira tēnā tātou Nisa Bolavinaka. Ai, I rere pai ngā kōrero a te Pirimia mo etahi tahua pūtea ka taka iho ki ngā iwi, ki ngā upoko me ngā whenua o konei o te moana nui a Kiwa. Kua paukatoa ngā huihuinga, kua oti ngā huihuinga me te nohotahi a tērā upoko ki tērā upoko ki te ata wete wete. I ngā take o te wā e hāngai ana ki a rātou anō. Engari ki muri I au e ata tai mai ana ko ngā upoko, pēnei anō ki te Pirimia Jacinda Ardern, me te Pirimia o Fiji, a Frank Paini Marama, ki te hui nui, te whakatau, me ki karere ko ngā tikanga o ngā iwi take o Fiji, me ki te inu kawa, he karere ngā mihi, me te nohotahi ki te whanaungatanga I runga I te tika te pono, me te aroha o tērā ngā kau tapatahi o te moana nui a Kiwa. E hara I te mea I maumau wā te Pirimia Jacinda Ardern ki te puta atu, ki te tūtaki ki etahi o ngā ratonga e mahi ana I ngā mahi I roto I te rāngai o te āhuarangi. He kākano taro, he kumara, he kokonati. How long will this survive in this form? It can stay there for more than a month. Yeah, right. He taiwhanga kākano tēnei, ko tana whai kia matomato anō te tupu o ngā marakai, whai muriake I ngā āwha, ngā waipuke me te tauraki, ko ngā hua o te āhuarangi e mōhio pūnei, e nei hunga. There's one area where I think the world would welcome some healthy competition between New Zealand and Australia, and I imagine that would be our climate action. E ngā kautapatahi ana te Pirimia a Jacinda Ardern ki te tauawhi ngā kaupapa kaupare āhuarangi o te moana nui, he tahua pūtea kua taka. No ngā wiki tata nei nohotahi ai te kaiarahi o te Pāti Māori a Debbie Ngārewa Peka ki etahi o ngā upoko o ngā whenua o te moana nui a Kiwa. Ko te kaupapa matua I wānanga hia, ko te whakamutu I ngā mahi keri I ngā papa moana puta noa I te moana nui a Kiwa. A lot of discussions about the reality of the pollution of the ocean, the protection for our fisheries industry, and the fact that a lot of our whānau, that's the last of our economic independence. Ko tā te Pātika Kāriki I te wiki kua hori kia kotahi ai tā Aotearoa hoe ki ngā rangatira o te moana nui kia ōkawa tana whakakore I ngā mahi keri papa moana. Hei tā Mārama Davidson, he haipapa ā whakapapa tēnei. As Māori activists, as Māori politicians, and the real accountability that we should be putting on the New Zealand government to both reduce our emissions, but also support the Pacific leadership, the Pacific actions to take care of their own whenua and their own whakapapa. We're very clear there is an absence of that for the most part, and so we've offered our support and to play a role in making sure that we have those mechanisms, so to make sure that we have protections in place. Ko tētahi o ngā kaupapa matua kāta wānanga hia, ko te rautaki, whakarauora I te āhuarangi o te moana nui a Kiwa e kia nei, ko te Blue Pacifica 2050. Engari, e rongo ana I te mamaitanga I waenga I te hunga nei, I te ngarohanga o etahi o ngā whenua pēnei anō ki a Kiribati, me etahi o ngā motu o Micronesia, no te rānei puta hoki ai te whakatau, ka ore te Pirimia o ngā kuki Airani, mo te haere mai ki tēnei wāhi, no reira tāria te wāka ki te ngā pukenga o te minita take aorere ana
Naia mahuta ki te ata wete, ki te ata mirimiri pia i e tahi o e rararu. Ka pai kia ora Whatitiri, venaka. Nā ko te poroporoaki whakamutunga kia Lady Kuia Morrison atu i te wharenui o tamate kapua i ōhinu Motu i te rānei. Ahakoa te marangai takareko nei me te hautiti pārera i mangu pai te marae ātea ki te hunga i tai atu i ngā tōpito o te Motu ki te nohotahi kia Lady Kuia mo te wā whakamutuna i mua i tōna whakahokina atu kia papatū anuku. He tohu aroha ki tōna māma. Me te maringi iho o te aroha. E te hotu utu tonu te manawa, ke te tangi tonu te ngākau, nā te whakapiripiri o te tini, o te mano, i ngā rae toru kua pahure, e maha ana te ngākau o te whānau. Nā Donna Grant te poroporoaki a te whānau i tuku, ko ia te mātā mua o ngā tamariki, orangi whata rawa ko Howard Morrison, o ti rā ko Donna, ko Howie Jr, rātou ko Richard te tau, ngā tamariki. Mum was divinely inspired, born of the heavens, shaped by angels, a gift from the universe, sent to us all. Tau mai te tini me te mano, te kingitanga, te kāhui ariki, te ropu prihimana, Ngāti Whātua ki o rākei, te waihirere, te wakahuia, rātau katoa, ke whāriki hia ngā kōrero, ngā wheako, ngā maumaharatanga o tō tātou nei kuia. He tau tō hito ki te oma me te hikoi, ka whakaoti a kuia i ngā omauma a tō he te kau māwhā, ki te whakanuia i tana rā whānau, whetu te kau mārua i uru i te New York Marathon, ko te poi pātu me te hahau pōro ana tino hā kina. Ko te nuhinga te kōrero mo ana mahi hikoitanga mo te ao, hauora, ko tērā anō, ko tērā te mea whakaro i puta. Wahine maia, wahine tautoko i te whānau, wahine kua rite i te āhuatanga o tōna whānau, me tērā anō ki te tautoko tēnā hauora mo ana mahi, i te marae, ona mahi i rote te hāpori nei me te ao whānui. I mate a kuia i te rāhoroi ki roto i te korowai awhi o tōna whānau ki ōhinu Motu i kapua e te mate wariwari. He ora te whakapiri, he mate te whakatākiri. Nā reira, me kaha mātou, tātou katoa, ki te whakapiripiri, ki te tiaki, ki te tautoko, tātaua ia tātou anō, ia mātou anō, tainoa ki ngā wiki, ki ngā marama, ki ngā tau e heke mai ana. Ka nehua a Lady Kuia Rangiwhata Morrison ki te urupā o kauai, pā tata atu ki tōna hoa rangatira kia Howard Morrison. He roi ni waikato, Te Ao Mārama. Mā te whai nā mātauranga Māori i te ao tūroa e whakaheke i Hawaii i te hora tūpono o ngā uruta kino i Aotearoa ki te Tai Ao Māori. Koe nei tā te tahi mātana uruta Tai Ao, tā Tame Malcolm. Wai anō haita anā nō hoki kia kaua tātou e wawe whakatika. Engari ke me whakakotahi nā mātanga arotahi hei kaupare i nā uruta e tūkino tonu wana i te Tai Ao. Kai a tāmati tianana nā whakamahuki. He kai whakangai poaka, he tangata no howhenua. Touch up! Engari a manawa nui ana ia ki te teaki i te Tai Ao, i ngā kirearea. Te mohi o mātou, ngā mātauranga, ngā tikanga, hei hāpai a tātou ki te patu i ngā karere he kinomeki. Engari, ki te tainga mai au ki te huri te āhuarangi, ka huri hoki era tikanga era mātauranga. Nō reira, me ata kimi tātou i te tauranga, moana mata hei hāpai a tātou. Hei te pito o te marama nei, hui ai ngā mātanga āhuarangi ki te hui te wānanga whakamātaki. Ia, iau e rangahau e tēnei kaupapa. Ko tahi ana ki te whakaaro ko noho matu i roto i hau mo tēnei kaupapa te hurihanga āhuarangi. Ara ko te Tai Ao te mea matua, ko ia ki runga, ki raro, ki roto ki waho, ko te Tai Ao ngā mea katoa. He nui ngā take āhuarangi i puta i te hui taumata o Waikato. E ai ki a mana ki nepia o Waikato Tainui,
Ko tai te wā me mahi tahi te kaunihera me ngā iwi. It's inherent, it's in our blood to be thinking about what does climate change look like and what are we doing. I think from an iwi perspective also, we're beyond mitigation. It is about adaptation, and I think iwi Māori and for Waikato, adaptation is, again, not new. Ko te pūha hau me te tea ki te waenga tino kaupapa I kōrerotia. Biggest impact that we know, and from again from an iwi perspective, because we have our tupuna awa, and she is under pressure, and we know that, and so it is important for us to be talking to all the users of the awa, whether they're farming, whether they're the big hydro dams, and that's something that we do as Waikato. Katoa ngēnei upoko kōrero me te take whakakore ki rea ka whakawhera hia I ngā wānanga whakamātaki Māori. Ia hau e hūnuku ana ki tāmaki makaurau, I whakaaro me pēhea au e hoki atu ki te ngahere, he roa te tapiti, no reira, koena au I inoi atu ki tōku hoa rangatira, me whai paku pāmu māua, ka mutu kia whai hipi. A tui ngā mahi a huarangi ko te whakatipu pēpi mai me tana makau, te Whanganui, tāmati tiananga, Te Ao Mārama. Nā ki te kōrero mo te take ki rea me nā tūkinotanga ki nā hua take, kia huri tātou I nei ki te anau tui ono o te rōpū kākāriki. Nau mai ki Te Ao Mārama te anau, tuatahi ake, kone atu I te kia ora. Kone atu I te kotahi mano nā hua take e kāingi ana e nā ki rea me te aha ko te matapae ka ngaro haere I roto I nā tau, ma te a mua tonu atu. He māharahara nui tēnei, ne? He maharahara nui tera, koe ko te nama tika tata ki te whāmano ka tata kore haha pera te mōno era. Hira te take me ka tata ki te whakamahere rautaki kia tautoko nā uri o tangaro, nā uri o tāne māhutsa, nā uri o anoa o papatūna ki te mimena kei te ora anō nā te tai ao te whenua, te hunga kei roto te nāhere, te oranga no tērā mo tātou ki tangata. Nā kua huri te aroaro o te kāwanatanga ki te whakatika I nā ture e whakahaumaru ana I nā repo engari kai te whakahe etahi I nā whakawhiu ki te waro me te ruarua hoki o ngā huaranga hau. E whakai ana koe? Kare whakai te rau nā whakatai te me kai te noho tātou ki roto te horopaki o nā pōraru o te āhuarangi. Aira ko te ara ki te ora, kia noha no te waro ki roto te papa. Tērā te me nui, tērā te me korohia nā kai pūtai ao katoa te ao. No reira, me kahata te tiaki o tā kuku wai nā repo, te me tata naro atu tērā momo whenua I a tātai. I memeti haere ana te mākau ki roto te kuku wai, kia whakariti etahi pāmu, nā rongi nēnā ka puta anō nā he no reira, kare atu kai hia, kia keri te waro, me waho te waro ki roto te whenua, kia tukapo tātanei āhuarangi. Ki te tahi atu take, ko timata te huirema te kaumatahi o nā motu Kiwa ki Whīti. Ara etahi whenua kua puta ke ake I taua rōpū, aha kua te ake a te Pirimia Jacinda, kia hoki atu aua whenua ki te mura o te ahi. Me a wangawanga rānei tātou ki te tū o aua whenua I puta? I te me huri anō ahau no te kuki arene I no reira he pānga tāke ki te Monanui a Kiwa. No reira paku maharara ana hau I te me ki te me nui kia noho te katoa ki roto I te teneti. No reira I runga I nā kōrero nā kiripasi mā te me kei ratu te tei o nā whakaro. Ia te take kāre te whakahaere te hautu o te waki tai ki tō rātou nei wahanga o te takiwā te Monanui a Kiwa. No reira tika etahi o rātou nei kore no reira ko te me nui, ko te aronga nui mo tātou katoa e noho ana ki tēnei takiwā o te Monanui a Kiwa kia noho tahi tātai ki raro I te teneti kotahi. Te whakatukahia nā ahotanga pērā nā pōrare o te āhuarangi, pērā te matipati haere o nā ika ki roto te moana o tira me kaha tata ki te noho kotahi ki runga I nā ahotanga o te whakapapa. Te me he whakapapa tō tātou o Aotearoa nei, puta no te Monanui a Kiwa, no reira maronga I tērā ki te manaakitanga ki tō tātou tai o noho nei tātou. Ka pai, tēnā koe te anau nā mihi nui I wau nā kōrero. Tēnā koe tira, tēnā koutou. Nā kai tua ke tonu, ka huri tātou ki te Whanganui a Tara mo te tukina I waenga I ngā Ōpango Māori me Airani.
Toki mai anō. Ko mana ki tangata e rua, te hōtaka whare whakaruru hau tuatahi o tēnei whenua e kawai ana i nā mahi atu i te marae. Me te aha kai te whai whare tonu rātou mō ngā whānau maha. He ai ki nā whika a te manatū take whare, kone atu i te 1 miriona tāra i whakapaua ki nā whare whakaruru hau a wāpoto i te tau 20 anahe. Mō tētahi whānau, kāre i ko atu i tēnei hōtaka ki te tū ki te marae o te puia ki te whai i tō rātou kāinga hou. Anei te pūrongo a muri whei. He māma takitahi a Rose ngātai, ā ka tahi anō i a ka whai i tōna āhuru mōai mō āna tamariki tokorua. So happy. Hey, we're so happy. I'm happy to have a home, nice and warm for them, even during winter. Hey, can get settled in. Ko mana ki tangata e rua te ingoa te kaupapa nei, e whakatena tēnā ana i ngā whānau kia uru atu ki tētahi whare. Ā, hei tā te tumu whakarae o ngā kaimahi toko i te ora, neke atu i te whārau 50 māwaru ngā whānau kua whai whare, nā te hononga i waenga i te marae me te whānau. We work in a way that's actually they're comfortable with, and that we're actually comfortable working alongside them as well. To get the outcomes that we actually need. It's great. It's great knowing that they're there always when you need support, and they keep in contact, come around for coffees and teas and just check in on us and see how we are. I te marama o haratua i hunuku atu a Rose me ana tamariki ki tēnei whare hau, ā nō ke te māngari i te kahamanaki hia o ōna e te puia marae. It was extremely hard. Yeah, there's a crisis for housing for our people, in our tamariki. But going to Te Puia Marae helped me immensely. They were great. They're very helpful, son? He tuatahitanga tēnei kua tauira hia mai ki tētahi marae, engari he hua oroto. We are who we are. We know how to work and behave on a marae, because we're marae-based, and we are able to engage with whānau really quickly and build a relationship of trust. Ko te whāinga o te marae ka kitea whānuitia e ngā marae maha ngā hua o tēnei hōtaka. Muri whei, Te Ao Mārama. Kua tata atu ki te whana tuatahi hei timata i te māti tuarua a te kapa Ōpango Māori kia Airani i te Whanganui atara. Ko te tākaro whakamutuna tēnei a te kapa mō tēnei tau. E ai ki ētahi kāre i pahawa i te rua tākoro noiho. Kai Airani e Harrison nā whakamārama. Ka tira e tātou mā tēnā no koutou katoa ai mārika ka nui te tini o ngā pātai e rere e huri āwhiowhio mai ana i runga o te whanganui atara i tēnei wā. Nā ko te pātai tuatahi āhea tāpu mai ai te heke o te ua i runga i te keke tini i tēnei wā. Ko te pātai tuarua nā runga no i te pai me te rangatira te kounga o te tākaro a te kapa Ōpango Māori i tēnei tau. Heaha e tuku nāna koia tēnei ko te kēmu whakamutunga mā rātou i tēnei tau. Ai rānei me nui ke atu. Weber again, numbers! Sullivan! Ngā tākaroanga Ōpango Māori, ia tau. We want to reimagine Māori rugby, and that's what we're here to do today. Hoi nā no te kaupapa kotahi kei ngā ngutu o ngā manawhutupōro Māori nui te whanganui atara i tēnei rā. Nā runga i te kaunga o ngā Ōpango Māori kia Airani i te tākaro tuatahi, kua are mai anō ngā taringa o te uepu whutupōro Māori o te Motu. Kia nui haere, kia nui ake ngā kēmu mo te tīma nei. Engari, ki ētai o ngā kapa ki tā wāhi, kei te mataku rātou i tō mātou kapa. He turakihanga mārika i puta i te tākaro tuatahi i kirikiri roa. No naini tatake nei puta i ngā tātairanga hou o ngā kapa o te ao. Ko piki ake rā te kapa o Airana ki te turanga tuarua. Me te aha e aita tētahi whurupeke Ōpango Māori o mua, ko tae te wā kia puarea i te tatau ki tōna kapa Māori. Our rangatei coming through, they need to be seeing our Māori All Blacks playing so to give them something to aspire to, and the only way to do that is to actually give them games to play. Haunga no tērā e ki tonu mai ana te uepu Māori me whakatupu tonu te pūtake ahu whakarunga ana, kei reira ke,
Te oranga. Me pēhea tātou e tautoko i a rātou kei e noho ana ki Ruatoria, kei Uawa, kei Rua Tāhuna tūhoi me ki. Ko tērā ngā momo ahi kā e pirangi ana tātou ki te tautoko, engari me pēhea, me āta wānanga, me āta kōrero tātou i ngā rā kei moi a tātou. But it's on here for the Māori All Blacks again, Lomax. Me te haina pērā nora a te pōnei e tika anano kia hamama te Māori ki e ai tāna, e Whatitiri nei. Poepe, just out A lot of our Māori rugby stakeholders keep us on our toes and say, look, we want more games for our Māori All Blacks, so we're doing what we can at the strategic and operational level. Nā kia ki te katoa tātou ai ni tatake nei, pēnā e tika ana kia pēnei, ka hore rā nei. Rānira Harrison, Te Ao Mārama. Tai hoa ake nei ko nā tohu a tā whirimātea me tētahi waiata nā te kapahaka o nā te whakauwe no te hakanahau o Te Arawa i tū i te rātou. Hoki mai anō, ki nā tohu a tā whirimātea, nā hakoa ko oti te pakanga o Ranginui rau ko tā whirimātea, ka rongo tonu tātou i nā whiu a tā whiri a pōpō, ka kopata te ua ki kaitaia i ētahi wā, ke ao nā rangi ki tāmaki makaurau, engari he patapata i āwhake ki te taha uru. He kōrero whakatūpato ki rotorua mo te hauā tū ki reira, ka paki mo te nuina o te rā ki Turananui a Kiwa, ka mārire haere te hauā tū ki nā Motu. He hau titi pārera, ki ngā wāhi mārakerake o te Whanganui a Tara, mao te ua ki whakatū i te ata moata, o tautahi he rangi kōmaru, engari ki te pātaka o rākai hautū wiriwiri nei te hau. Ākene ka heke te hukarere ki tāhuna me waihopai. Akāti, koe nā karere kai taku ke te i tēnei pō, toro atu ki tā mātou whārangi ipurangi ki te taupānga rānei a Te Ao Māori News mo te roa nāke o nā karere. Anei e whai ake nei, he waiata nā Ngāti whakauwe, hei kīna kiwa mātou kōrero. Atu ia mātou katoa a Te Ao Mārama, kia ai o te pō.